Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu uKristu Jesu. Siyambonga uThixo lomusa olothando osiphilele naleli thuba lokuba sifunde ilizwi lakhe. Namhlanje sithatha leli thuba ukuphakamisa iBhayibheli okuyiso isibani oza kusiphakamisa elibeni. Lapha esandleni sami ngiphethe inkalakatha yezwi likaThixo, umhedla osika nxazonke ukuliphenyisisa kakahle kuzasincedisa ukuba sizwisisise imfihlakalo yokuba labo abafileyo bangaphi. Umbuzo esithanda kubana siwuphendule namhlanje. Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 13 esincane ngu16 lo 17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa, ngoba ngiqinisile ngithi kini banenge abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo, kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo, kepha abakuzwanga. Asithandazeni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga leli thuba osinike lona. Siza kufunda ilizwi lakho, sicela ukubana usihole luthi oza kulizwa leli lizwi akhokhelelwe ekufinyeleleni ukubambisisa izethembiso eziselizwini lakho egameni elihle lomfelo uJesu siyakhuleka, amen. Ukuba siphendule lumbuzo, ngizathanda ukuba sisebenzise indaba ejwayelekileyo kakhulu. Siya kusahluko ngesika 11 encwadini kaJohane. Kwakule ndoda ethiwa nguLazaro eyayigula. Le indoda yayiseBhethani, ihlala emzini waseBhethani nabo dadewabo uMaria loMartha. Maria lomnewabo babe nanzelela ke, uMaria lo dadewabo basebenanzelela ke ukuthi umfowabo uLazaro usegula, njalo lezinga lokugula seliphakeme kakhulu. Basebethumela umlayezelo kuJesu. IBhayibheli lithi lona kuvesi ngelika 4, uJesu esezwile lokhu wathi yena, ukugula lokhu kakuzukucina ngokufa, hatshi kungokodumo lukaNkulunkulu, ukuze indodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho. uJesu wayemthanda uMartha labafowabo, wayebathanda, kodwa esezwile ukuthi uLazaro wayegula, wazihlalela khona lapho ayekhona okwezinye insuku ezimbili. uJesu esezwile ukuthi uMartha usekhulumile, uMaria sebekhulumile ngomfowabo ogula esezingeni lokufa, uJesu uyathiyo ukuthi ukugula kwakhe lokhu kayisikho okusezingeni lokufa. Lingalibali siphendula umbuzo othi wona, kanti abafileyo bangaphi? Umbuzo okhathazayo abanengi, ngoba abanye bayatsho ukuthi abafileyo sebenyukele ezulwini, basesifubeni sika Jesu Kristu. Abanye bayatsho njalo ukuthi abafileyo mhlawumbe bengenzanga kuhle, baya esihogweni, belokhu bechiswa insuku ngensuku. Abanye bayatsho njalo ukuthi abafileyo baba ngamadlozi, ngabadala bathungamela imuli. Abanye bayatsho njalo ukuba abafileyo baba sezigabeni ezichiyeneyo. Kuleyinye inkolo eletha ukubana abafileyo bayaguquka isimo, basuke kuleso esokuba ngumuntu, mhlawumbe babe inyamazana. Abenkolo yesiBuddha kabadli inyama ngimfuze, badle ukhokho kumbe isihlobo sabo esaguquka saba yinkomo, saba yimbuzi kumbe inkukhu. Zinengi inkolo ezitsho ukubana abafileyo bayangaphi. Asike sibuze iBhayibheli ngendaba kuJohane ngu11, indaba kaLazaro isichasisele kahle ukuba abafileyo bangaphi. uJesu ke esezwile ukuba uLazaro uyagula, iBhayibheli liyasitshela ukubana wahlala okwensuku ezimbili engayanga. iBhayibheli lithi lona emva kwalokhu, nxa sifunda ivesi ngelika 11, lithi lona ilizwi likaThixo esefile
uLazaro. uJesu waphendula lawa mazwi esetshilo lokhu wasebatshela wathi, umngani wethu uLazaro uselele, ngiyakhonale ukumvusa. Uthini uJesu? uJesu ukhuluma labafundi bakhe, uyabachasisela ngokuba uLazaro okwasekwenzakele yikuba wayesefile. Kodwa uJesu usebenzisa lamazwi ukuchasisa isimo somuntu ofileyo. uJesu uthi yena umngani wethu uLazaro uselele, ngiyakhona lapho alele khona ukumvusa. Abafundi bamphendula bathi bona, nxa kuvuma ukuthi alale uzaba ngcono. uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kodwa abafundi babesithi kumbe utsho ukulala okujayelekileyo. So lapha uJesu okokuqala uveza ingcazelo yokuba abafileyo banjani, bangaphi. uJesu uthi yena la okwenzakeleyo kuLazaro, yebo ufile, kodwa mina nxa ngichasisa kakahle ngithi uLazaro ulele. Kuyini esikutholayo lapha? Kulento yokuqala esiyitholayo, isimo somuntu elele sichaza isimo somuntu efile. Siba njani isimo somuntu elele? Isimo somuntu elele kule ndawo lapho ayabe elele khona. Nxa ekhetha ukuba alale emkulwini, abanye besakhula babelala emkulwini, labanye kathesi lokhe belala emkulwini. Nxa elele emkulwini, uyabe esemkulwini, uyabe engekho endlini yamajaha, kumbe endlini yokulala ngale, kumbe uyabe esekitchini, yikho lapho ayabe elele khona. Ngokunjalo uma umuntu simngcwaba, lapho alele khona yikho lapho akhona, akekho lapho angangcwatshwanga khona. Njengalokhu umuntu oleleyo esemkulwini, engekho endlini yamajaha, engekho endlini yokulala, ulele endlini yokuphekela, yikho lapho alele khona. So uJesu usichasisela ukuze sizwisisise kakahle indaba yokuthi kanti isihlobo sami esileleyo singaphi, isihlobo esifileyo singaphi. Isihlobo esifileyo silapho esahamba saya sibeka khona, sasichiya khona. Bangaphi abafileyo? Basendaweni lapho abalele khona. Ngokuqala uJesu nxa esithi balele, umuntu oleleyo akazi ukuthi kwenzakalani, ngaphandle kokuba aze aphaphame. Uma elele izinto zonke ziyema ukuthi zenzakale, uba sesimeni sokuba akasacabangi ngalokho okwenzakalayo, izinto zonke ziyema. Yebo engaba lamaphupho, yebo engaba lezinto ezinjengaleziyana, kodwa uma umuntu elele kuba yisikhathi sokuphumula ekushikashikeni kosuku. Yikho izigebenga zisazi ukuba umuntu nxa elele kulula ukuthi bezotshontsha, bayabuya bengezelele ukulala ngokuthela imithi, bethele izinto ezithile ukuze alale. Kuthiwa obukabhuka. Uma umuntu elele obukabhuka, ulele ubuthongo angeke avuswa kibo. Ngokunjalo uJesu uyachasisa ngokwesibili. Okokuqala sitshilo ukuba uma umuntu elele, ulele lapho alele khona. Okwesibili, uma umuntu elele, akazi okwenzakalayo ebuthongweni, okwenzakalayo okumzungelezileyo. Yikho amasela ezabutha zonke izinto.
ngokunjalo abathi bona uma umuntu efile uyabe esendaweni ethile uyasuka lapha aye ezulwini baphikisana lalokhu uJesu akutshoyo ukuba uLazaro ngiyamlanda ukuyamvusa. Aluba uLazaro wayesehambile wenyukela ezulwini ekufeni kwakhe ngoba wafika ngosuku lwesine uJesu uLazaro esefile, iBhayibheli uJesu wayeza kuthi uLazaro wenyukile, kepha uJesu akazange atsho njalo, wathi uLazaro ulele. Ngiyalapho alele khona, ngiyalapho uLazaro alele khona, ngilanda ukuyamvusa. Kazange ethi yena ngiyakubaba ezulwini ngilanda ukuba ngimlethe emhlabeni, kepha wathi yena ngiyalapho alele khona. Okwesibili, uLazaro wayengazi ukubana kwenzakalani. Umuntu oleleyo kazi ukubana kwenzakalani okumzungelezileyo. Akulalutho ngitsho lolulodwa alwaziyo. Lizananzelela lapha ukuba uJesu esemvusile. iBhayibheli lithi lona kuvesi ngelika 38, uJesu waphinda njalo wadabuka weza ethuneni. Ingcwaba lalilibhalu. uJesu kule litshe elalimbokothile wathi lisuseni ilitshe, wasememeza ukuba uLazaro avuse. iBhayibheli lithi lona wathi uJesu khuphani izivunulo zokungcwaba limyekele ahambe. iBhayibheli kalisitsheli ukubana uLazaro wathi yena uyazi bengisezulwini, ngisezulwini kube kanje. Futhi uLazaro wayezacunuka ukuthi asuke ezulwini abuye emhlabeni lapho ayezagula aphinde afe khona. Aluba uLazaro wayesezulwini wayezadangala ukuthi usesukile lapho akade ethokoza khona kulezi ngilosi, kulothando, kulomusa. uLazaro aluba wayesezulwini wayezakuba lohlupho olukhulu lokuba selanda ukuhlupheka okumenze wagula, okungamenzanga wagula kuphela, okumenze wafa. Wayezambuyiselani uJesu aluba wayesesezulwini? So okwesibili sinanzelela ukuba umuntu akazi lutho ngalapho ayabe nxa eselele. Okwesithathu okuqhakathekileyo ngomuntu oleleyo kuzamele avuke. Lapha iBhayibheli liyasitshela ukubana uJesu wathi yena asambeni siye ngiza kuyamvusa, ngiyakhona ngale ukuyamvusa. Oleleyo kuzaba lethuba lokuba avuse. Njengezifundi ezikahle, okokuqala sithanda ukubana sinanzelele ukuba oleleyo ulala endaweni eyodwa, akalali endaweni ezithile ezinengi. Okwesibili esikunanzelelayo yikuthi akazi lutho olwenzakalayo uma elele. Okwesithathu kuza kuba lethuba lokuvuka. Ngokunjalo abafileyo kuza kuba lethuba lokuvuka lapho abalele khona. iBhayibheli liyasivezela ngokucacileyo ukubana uJesu wathi kuye kuvesi ngelika 23 kaJohane isahluko sika 11, umnewenu uzavuka njalo. Yebo, uMatha waphendula wathi ngiyazi ukuba ngosuku lokucina futhi uza kuvuka kwabafileyo ngosuku lokucina. Kepha uJesu wathi yena mfuna ukukutshela indaba emnandi. Indaba emnandi ngalabo abafileyo yikubana mina ngikuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba ezakufa, njalo lo ophilayo ekholwa kimi kasoze afela nini. Uyakukholwa lokhu na? uMatha waphendula wathi yebo Nkosi, ngiyakukholwa ukuthi unguye uKristu indodana kaNkulunkulu obezakuza emhlabeni. Esokutshile lokhu wabuyela ekhaya. uMaria wabatshela ukubana nansi indaba isenzakele. Nanko okuqhakathekileyo, uJesu uthi yena umfowethu uza kuvuka.
Bangaphi abafileyo balele emathuneni bamelele ukubana kuzakhala ithilongo? Bangaphi abafileyo kabazi lutho lapha abakhona abangeke babuyele ukuyalungisa indlu abakade bengayiqedanga, abangeke bayaqedisa idegree akade bengakaliqedi, abazi lutho, abakula lutho abangalwenza. Bangaphi abafileyo basemathuneni bamelele inkosi yamakhosi nombusi wababusi ukuba azogiga ilitshe elimbokothe impilo zethu eliyikufa. Bamelele ukubana isitha sokugcina esiza kubhujiswa esiyikufa sitshabalaliswe ngamandla kaKristu Jesu. Bangaphi abafileyo basemathuneni bamelele ilizwi likaThixo, bamelele ukubana bethi ngcinci kandoyi nansi inkosi esasiyilindele. Bangaphi abafileyo abakho ekubeni izipoko yithunywa zikaSathane? Abafileyo balele, abalele kuKristu Jesu balele bemelele ukubana ngempela uJesu uza kusenzela kahle, uza kugoqa impilo yethu ekucineni. Lapha ngalesi isikhathi kwathiwa giqani ilitshe, kwase kuthiwa Lazaro phuma. Aluba abafileyo babe sezulwini, uJesu wayeza kuthi Lazaro, futhi wakhangela phakathi kweliba, azange akhangele kwenye indawo, wakhangela phakathi kweliba wathi Lazaro phuma. Kazangathi Lazaro yehla. Ngokunjalo abafileyo bethu beqamele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwendodana kaThixo. Abafileyo beqamele ithemba elibusisiweyo lokuba uza kuza umvelingangi inkosi yamakhosi. Abafileyo belele emathuneni belethemba lokubana yebo ukhozo lwazulazula eGibhithe kwanyamalala amazibulo luyeza ukuzohlenga abantwana bakaThixo. Yebo abaleleyo emathuneni belaleli ithemba lokubana yebo kasikubambanga lokho esasikuthenjisiwe, kodwa kulento esiyaziyo ukubana uyeza othembekileyo, njalo lo othembekileyo uthembekile ukubana ekupheleni kwesikhathi uDavida wabona usuku lwakhe wathokoza, ubona umlilo lamalangabi ezungeleze isihlalo sakhe sobukhosi esondela emhlabeni ngesiqubu esikhulu, ngoba ufuna ukuzoqedisa indaba yabafileyo ezobulala isitha sokugcina ezosibhubhisa esiyikufa. Bangaphi abafileyo bamelele ilizwi. Ngalolo suku kuyabe kungabizwa ukuthi Lazaro phuma. Mina ngelizwi lami, mina ngebizo lami ngizalizwa, elami ibizo libizwa uma ngilele ethuneni. Kuzaba indaba emnandi yokubana abafileyo bamkele umvuzo owabo akade bawulindela. Ngifuna ukubana ngitsho izihlobo zami ezithandekayo, mhlawumbe sebekutshelile ukubana uyenyukile waya ezulwini, ulele umelele isithembiso uThixo asinikeze sona sokuba ngolunye usuku nxa sokuphelelisiwe umhlaba usugoqiwe sonke sizakuya endaweni ekhaya elethembekayo, lapho kungekho khona inkathazo, lapho esiyehlala khona siphunyuziwe. Ngakho kuyini okumele ngikwenze ukuze ngilungiselele nxa kungafika ithuba lokuba ngife ngibe sendaweni yokulindela uKristu Jesu? Nansi into okumele ngibe ngiyenze, itholakala kuvesi ngelika 1. Uyabona iBhayibheli lithi lona kwakukhona indoda eyayithiwa nguLazaro eyayigula, yayiseBhethani. iBhayibheli lithi lona lindoda yayihlala lomne wabo, futhi lindoda yayingumngani kaJesu.
Uyabona nxa ungena ethuneni ungumngane kaJesu, lapho olele khona ingilosi ziza kucaba zikukhangelisise. Lapho olele khona kuyabe kubhaliwe ukubana lo ngovukela ekuvukeni okungunaphakade, impilo engunaphakade. Nxa ulele ungasomngane kaKristu Jesu, so into eqhakathekileyo kumele siyenze yikuba sibe ngabangani loKristu Jesu. Ukuqoqa lesi sifundo ekade silaso nanko kumele sikubambisise. Abaleleyo abakho kwenye indawo ngaphandle kwalapho abalele khona. Okwesibili, kabazi lutho. Yikho uMtshumayeli 9 verse ngelika 5 esitsho njalo. Ngakho abalandlela yokudumisa, abalandlela yokubuyela lapho abakade bekhona. Ngitsho abalandlela yokwenza izinto akade bengakaziqedi. iBhayibheli njalo bese lisivezela kuba abafileyo bamelele ukuvuswa. Ngiyakhuleka mhlobo wami ukubana uma ithuba lokulala kwakho kulingafika ube ngolala uqamele ithemba elibusisiweyo. Kuthiwe ngempela ukuba ulele kuJesu, ulele ubuthongo angeke avuswa kubo, ulele ubuthongo obokuthula esazi ukubana ngolunye usuku uza kuqhaqha isibhakabhaka angithathe ngiye ekhaya ezulwini. Isifiso sakho engani uThixo engakwenzela kahle. Kholwa kuye ukholekile, themba yena uthembekile. Inkosi kubusise nxa ubambisisa leli themba elibusisiweyo lempilo engunaphakade lokulala kuKristu Jesu.